Srdačan pozdrav, dragi gledaoci, ja sam Božidar Prgonjić, a ovog petka također ćemo imati razgovor sa profesorom Terzinom. Prije nego što počnemo intervju, želim vam svima reći koji želite podržati rad profesora, možete to uraditi putem Patreona, link je u opisu videa i dalje ćete imati instrukcije. Ako nešto ne bude radilo, možete pisati meni u komentarima ili putem mog e-maila. Pozdrav profesore, kako ste? Hvala, dobro. Dotakli smo se u prethodnom intervju ljudskih sloboda i vi ste rekli da polako i kod vas težu kaiš, što ovdje u Engleskoj nije, ovdje skroz dosta opuštena atmosfera. Kako vi gledate šta je ljudska sloboda? Da li možemo mi kao vjerujući ljudi ograničiti šta je to ljudska sloboda u jednoj definiciji ili u par rečenica? Ljudska sloboda je veoma raznovrsna u zavisnosti od toga šta je naša životna filozofija. Za jednog ateista, ja sam bivši ateista, ljudska sloboda je relativni pojam i ona je uvek vezana za organizaciju društva. Dakle, jedinka ima svoju vrednost, ali jedinka je deo populacije, pa prema tome sloboda definisana društvenim pojavama je važnija nego sam pojam, individualni pojam slobode. Sa stanovišta religije, monoteističkih religija, pre svega hrišćanstva, jer sam ja hrišćanin, sloboda ima mnogo dublji aspekt. I taj aspekt ili poreklo ljudske slobode je bazirano na dva ključna čina od strane samog stvoritelja. Prvi je čin stvaranja. Dakle, kada otvorimo Bibliju po stanje, ona kaže da je u početku Bog stvorio sve i na kraju 6. dana je stvorio čoveka po svome obličju. I ne samo to, Biblija otkriva da je zatim čoveku dao vlast nad svim živim bićima na zemlji. Prema tome, čovek ima slobodu u svom tvorcu, u Bogu, stvorenjem da živi večno, dakle dobili smo večni život, i ne samo to, nego da budemo gospodari svih drugih živih bića na zemlji, o tome Biblija govori. Mi danas živimo u nekom posthrišćanskom vremenu u kojima većina mislilaca kaže čovjek je samo jedna od vrsta i mi smo to antropocentrično, sebično gledali prirodu, mi smo samo jedna vrsta životinja među mnogima i nemamo pravo da vladamo nad drugim živim bićima. To je po Bibliji netačno. Može da zvuči razumno jednom ateisti, ali je po Bibliji apsolutno netačno. Dakle, Bog je stvorio čoveka po svome obličju. Šta to znači? Da imamo osjećaj za dobro i zlo, da imamo osjećaj da sudimo i da imamo autoritet nad stvorenom prirodom, da budemo gospodari stvorene prirode, naravno da budemo dobri gospodari stvorene prirode. U međuvremenu je čovjek pao u greh, dakle izabrao je, i to je deo slobode, dakle čak i taj slobodu izbora je Bog dao čovjeku, slobodu da ga psujemo, da ne verujemo u njegovo postojanje, i deo te slobode, dakle nažalost naši praroditelji Adam i Eva su izabrali da uzberu sa drveta poznanja dobra i zla, da postanu neposlušni Bogu i njegovom zakonu, i time smo, dakle, dobili konsekvence koje imamo, postali smo smrtni i postali smo grešni. Dakle, imamo sklonost ka grehu i tu sklonost veoma brzo tokom života ispoljimo. Plata za greh je smrt po Bibliji i, dakle, čovjek je izgubio deo slobode koju mu je Bog inicijalno dao. Praktično smo imali skoro neograničenu slobodu. Samo smo trebali da budemo poslušni i taj test drveta poznanja dobra i zla, čak nismo imali date zakone kao takve, jer smo bili u skladu sa Bogom koji je savršena ljubav. Ispunjenje zakona po Bibliji jeste ljubav. Ne čini drugome ono što nećeš da se čini tebi. I poštuj i voli Boga svim srcem. Dakle, to su dve ključne zapovesti u koje je Isus sažeo svih 10 zapovesti dekaloga koje su date u Bibliji. Dakle, tek pojavom greha, tek padom u greh, grešnom čoveku je Bog kasnije na Sinaju preko Mojsija dao 10 zapovesti da bismo videli gde je tu sukob, dakle, u čemu mi kršimo Božju volju. I zakon nam služi samo kao ogledalo da vidimo koliko smo udaljeni od Boga.
ako mislite da ste savršena osoba, samo pročitajte 10 zapovesti i vidite koliko kršite od tih 10 zapovesti. Dakle, niko od nas nije savršen i čovjek je izgubio deo slobode time što smo postali smrtni. Ali je čovjek još uvijek donekle bio gospodar prirode. Međutim, ono što se dogodilo prilikom čovjekovog pada u greh jeste da je Sotona preko medijuma zmije zapravo uzurpirao vlast na zemlji. I od Adamovog i Evinog pada u greh čovjek više nema vlast na zemlji. Ono što je Bog dao čoveku, Adamu i Evi, da imaju vlast nad svim na zemlji, je fascinantno i za Sotonu, koji je već bio u stanju pobune protiv Boga kada je stvaran materijalni svet, je bilo zapanjujuće da Bog daje stvorenom biću vlast. Nikada pre Bog nije davao vlast. Anđeli nemaju vlast, oni imaju svoju hijerarhiju, ali im direktno nije data vlast. Sotona, Lucifer, je prvi koji je tražio da se izjednači sa Višnjim, da deli vlast. Međutim, čoveku Bog kao deo spasenja i deo plana borbe između dobra i zla daje vlast, ali nažalost čovek tu vlast gubi i predaje je Sotoni, koji je duhovno biće, i od tog momenta sile zla vladaju svetom. Ali čovek je u to vreme još uvek čuvao u svome srcu mnogo dobra. I kao vrsta smo imali mnogo dobra i onda smo se pokvarili u 1600 godina do potopa, se čovečanstvo do te mere kompromitovalo da je Bog morao da uništi prepotopni svet i samo je spasao izabrane ljude. I gle čuda, posle potopa, kada čitamo tamo, mislim da je od 8. 9. poglavlja 10. pa nadalje, čovek nakon potopa ponovo počinje da gradi Vavilonsku kulu, što je zapravo novi svetski poredak. Dakle, u to vreme su ljudi govorili jednim jezikom i pokušavaju da prave novi svetski poredak sukoba sa Bogom. Dakle, ljudska sloboda uvek treba da se gleda kroz prizmu sukoba dobra i zla. Vi ako ne verujete da postoji Bog i ako ne verujete da postoji Sotona, onda iluzorno govorite o ljudskoj slobodi. Ako smo proizvod evolucije, onda imamo slobodu toliko koliko nam dozvoljava da budemo pametniji od majmuna, mada je to nešto za diskusiju. Dakle, da li je čovjek pametniji od majmuna? Mislim da se u današnje vreme većina čovječanstva ne ponaša pametnije od majmuna. Ali u ateizmu, dakle, mi gradimo svoju slobodu na osnovu nekih koncepata koji su dobri ili nisu dobri za društvo. A društvo zgazi jedinku i mi ulazimo u totalitarni sistem kroz istoriju mnogo puta, jer neko vlada u ime naroda. I taj neko ko vlada u ime naroda uvek uzurpira tu vlast i uvek zloupotrebi tu vlast. To smo imali u robovlasničkim sistemima i u feudalnim sistemima, i u kapitalizmu, i u komunizmu, i u fašizmu. I sada ulazimo u neki globalni neofašizam, koji, mislim, kada kažete fašizam, to je reč koja je izvikana i svi se odmah gnušaju zbog stvari koje se desile u Drugom svetskom ratu, ali suština fašizma, ono što ljudi ne znaju jer je školski sistem urušen u čitavom sistemu, suština fašizma jeste savez između države i industrije, između države i korporacija. I država praktično pravi zakone koji odgovaraju korporacijama finansijski, a korporacije vladaju u ime države. I to je upravo ono što sada vidimo u svetu. Nigde država nikoga ne prisiljava na Auschwitz ili na tako nešto, ali se to ostavlja raznim kompanijama i raznim biznisima da oni implementiraju u ime države. To je apsolutno fašizam, to nije ništa drugo nego fašizam. I u svim tim totalitarnim sistemima se ljudska prava gube, a ljudska prava su suština slobode. Ljudi u današnje vreme ne znaju šta su, većina ljudi ne zna šta su ljudska prava, niti zna šta je povelja u pravima čoveka. Recimo, imate pravo da idete na posao. To pravo nam je uzurpirano. Nemate slobodu kretanja. Ja da bih izašao iz Kanade i da bih putovao, moram da radim neke testove i moram da se vakcinišem. Dakle, uzeli su ljudima slobodu kretanja i među državama i unutar države, između provincija.
Nemamo slobodu debate. Dakle, vidimo na svakom koraku u medijima da se jednostavno diskusija blokira. O pitanjima o kojima bismo trebali da diskutujemo nema diskusije, samo ono što je mainstream to može da prođe. I mnoge druge slobode, dolazimo do toga da ćemo uskoro, dakle ako ne želimo da se povinujemo sistemu, izgubiti slobodu, osnovno ljudsko pravo i slobodu da odemo u nabavku hrane, da možemo da živimo ili da radimo svoj posao, jer uslovljavaju posao, dakle i sad sledeće vjerojatno masovni otkazi ljudima koji ne žele da se povinuju sistemu. Dakle, imamo sličnu situaciju koja je postojala u nacističkoj Nemačkoj pre nego što se obruč saveznika opkolio Nemačku. Vi ste imali 41. 42. godinu u kojoj se u Nemačkoj živelo sasvim lepo. Gospoda je išla u pozorišta, išli su u bioskope, šetali su, zabavljali se, imali svoj socijalni život u vreme u kome su Jevreji mučeni u koncentracionim logorima. I oni koji su radili u koncentracionim logorima su samo radili svoj posao koji im je država naložila da rade. I jednostavno čovek gubi razum kada ne shvata šta je ljudska sloboda. A ljudska sloboda proističe iz Boga. Ljudska sloboda je Bogom dana sloboda. Ako ne verujemo u Boga, mi ćemo ili postati robovi sistema jer ne znamo šta su naša prava, ili ćemo postati šrafovi sistema, deo sistema koji implementira uzurpiranu vlast. Tako da danas dolazimo u situaciju, ja recimo tako vozimo se, odemo u nabavku i sad gledam guske, se spremaju jesenje, spremaju se kanadske guske da lete na jug i razmišljam, ne treba im nikakav pasoš i ne treba im nikakav dokazi da bi odletele negde u Sjedinjene države ili druge ptice, selice ili životinje koje mirno pasu i niko ih ne maltretira. Dakle, čovek kome je Bog dao vlast na zemlji, da bude gospodar svega, ali do te mere je predaje u današnjem društvu u kome ljudi sve manje znaju o Bogu i o čoveku, da postajemo robovi do te mere da su nam sada prava, naravno ako ne prihvatimo šta nam sistem kaže, prava su nam manja nego prava tih ptičica i životinja kojima smo mi trebali da budemo gospodari na početku. Sad, gde je rešenje? Ja nisam osoba koja poziva na revoluciju. Isus nije pozivao na revoluciju fizičkim putem. Kada je Isus bio hapšen, jedan od gardista hrama je izgubio uvo. Dakle, jedan od Isusovih učenika je uzeo mačetu i odsekao uvo jednome od ljudi koji su hapsili Hrista. I Isus dohvaća to uho koji ga je hapsio i zbog koga će otići par dana na krst i vraća uho na svoje mesto i isceljuje ga. Dakle, borba za slobodu je duhovna borba i Biblija otkriva da naša borba nije sa telesnim, nije sa silama ovog sveta, nego sa duhovima pakosti koji su pod nebom, koji kontrolišu ovaj svet. Mi treba da izvojujemo pobedu u našem vlastitom srcu. Ako mi uspemo uz Božju pomoć da zagospodarimo našim srcem, onda to što ja odbijam da se povinujem sistemu koji krši ljudska prava, ta ista sila će da živi ne samo u meni, nego u stotinama i u hiljadama mojih kolega i sistem će biti apsolutno nemoćan da implementira to. Ali kada ljudi nemaju Boga u sebi, kada nemaju silu slobode u sebi i kada dobrovoljno postaju robovi, onda sistem može da radi i onda sistem može da me opkoli sa svih strana i sutra da me pošalje u neki koncentracioni logor ili u bilo šta, ali i dalje ja imam u sebi silu slobode koju Bog daje. Jer, rekao sam to ranije, smrt nije najgora stvar koja može da nas zadesi. Ova prva smrt je prolazna stvar. Večna smrt i večni život su bitni i to je tajna i sila koju su znali svi hrišćani. Dakle,
mi na Balkanu smo nacije koje veruju u Boga, bilo da smo hrišćani, pravoslavci, katolici ili pripadamo islamu. Mi znamo ko je Bog, mi znamo ko je naš tvorac i ne treba da se plašimo sila ovog sveta. Ne kroz revolucije s polja, nego kroz revoluciju unutra. Ako se 1.000.000 ljudi ponaša kao ja, volio bi da vidim tu silu i tu policiju koja može da implementira razne gluposti koje pokušavaju da implementiraju. To zapravo nisu gluposti, nego saterivanje ljudi, oduzimanje njihovih sloboda planski, korak po korak. Dakle, jako je bitno da znamo ko smo. Čovjek je zaboravio ko je i ako zaboravimo ko smo, onda postajemo stoka. A stoka se žigože, postoji vlasništvo nad stokom, stoka se kolje, stoka se prodaje. Ako zaboravimo da smo ljudi, a autoritet toga biti čovjek je da smo stvoreni po Božijem obličju. Ako to zaboravimo, onda smo i živi već mrtvi. Dakle, onda smo izgubljeni. Dakle, ja pozivam svakoga da se vrati korenima, da prouči Bibliju i da shvati da smo mi Božija deca. I kao Božja deca, ne samo da imamo prava, nego imamo i autoritet. Bog nam daje autoritet i otkriva da smo mi prinčevi i princeze budućeg sveta, koji će biti večan. I treba tako i da se ponašamo, a ne da savijamo kičmu pred svakim vetrom koji duva u ovom svetu. Dakle, ja pozivam ljude da ozbiljno u ovoj situaciji u kojoj smo danas, ja ne znam da li je ovo kraj istorije vremena ili je samo jedna faza, bilo je takvih faza i u prošlosti, u Drugom svetskom ratu i tako dalje, ne znam, ali znam da je moj život ograničen, znam da se na muci poznaju junaci i svako od nas treba da izabere stranu, ne možete biti na sredini. Dakle, danas živimo u svetu u kome niko ne može da sedi na dve stolice i kada shvatimo da je sloboda dragocena, onda ćemo tek da se borimo za nju. Onaj ko ne vrednuje slobodu, izgubit će i već je izgubio. Ne znam da li ste gledali posljednji film od Mela Gibsona što on režirao, Hacksaw Ridge, tako nešto, Greben spašenik, mislim da je tako kod nas prezentovano, o Desmondu Dossu, realna priča o čovjeku koji je imao svoje principi i nije htio preći preko njih, bio je u američkoj vojsci, odlikovan je najvećim odlikovanjima, ali je jasno stajao od određenih principa da ne želi nositi oružje i ide da pomaže ljudima kao medicinski radnik. To je iz Drugog svjetskog rata u Japanu, ili tako je? Upravo to. Koji je spasao, izvukao je ranjenika, ne znam koliko, 40 nešto ranjenika. Oko 70, to je bilo u Japanu. Mislim da tako, nisam siguran. Imamo primjer proroka Danila. Prorok Daniel, on je također imao u prvom poglavlju, pokazuje da postoje stvari koje će on progutati, postoje stvari koji su njegovi principi. To je došlo vrijeme hrana koju je Bog odredio, hrana koju je car odredio. On je pristao da mu promijeni ime, pristao je da uči magiju ili šta već se učilo na tim fakultetima, ali postoje principi gdje on povlači liniju. Šta vi mislite gdje mi kao hrišćani trebamo povući liniju i reći ok, dalje od ovoga ne mogu, dosta stvari ću prihvatiti, progutat ću jer pozvani smo da progutamo, ali neke stvari moramo i podvući liniju. Šta vi mislite gdje je ta linija? Ja mislim da je ljudsko telo, dakle mi kao stvoreni po Božijem obličju, da je tu granica preko koje ja lično ne mogu da pređem. Nažalost, uvek je manjina stojala naspram većine i uvek je manjina bila u pravu, većina je na groblju. Tako da eto, to je za mene lično što se fizičkog života tiče nešto preko čega ne mogu da pređem, a što se duhovnog života tiče uzurpiranje 10 zapovesti. Dakle, ako sudovi vlasti ovog sveta naprave zakone koji su u koliziji sa Božjim zakonom, tu nema pregovaranja. Dakle, Božji zakon je taj koji je na prvom mestu, a onda ljudski zakon je. Hvala vam puno, dragi gledalci, bilo je to sve od profesora Terzina o slobodi. Pišite komentare, podržite profesora putem Patreona, subscribeujte se na kanal, lajkujte ga, dijelite sa prijateljima i vidimo se u nekim od drugih intervjua.